ti division the tu te chibai ule silal en kolikani a Serchhip Vangkhua helongai thlang Tunhnaia Vawk sileng mek avangin Serchhip District-a hmunah Vawk thi ombel lo ti Serchhip DVO Dr. Lalmakthanga chuan sawi Tunhnaia Mizoram le Serchhip District chung ke Tunhnaia Vawk sileng mek chungchanga kan palai zo na changin Serchhip DVO Dr. Lalmakthanga chuan Serchhip District chunga Vawk sileng mek na ke Tunhnaia hian Vawk pakwa thi to ti soyin Tunhnaia ero Vawk thi ombel ri to lo ti asoya Vawk dam lo ni a an hriat te po an thazel ti soyin thi mai lo thon om lo ti asoi bok Serchhip DVO chuan Vawk sileng na ni lo vancheng te khua Vawk thi pakhat ero a om thu soyin hemi en fiatur hian Serchhip atangin veterinary officer Dr. H Vanel ro na chukalin hei hi sileng kai hnoi thi ani ero arin om lo ti asoi bok heti lai hian Nimin-thleng khan Mizoram-ah ASF le na hmunah Vawk thi chu sangkhat za somkwa pathum an tling to a Nimin bi khan Vawk thi somhni pakwa ombel le in lungsena som pakhat zet athi bel le a lungle electric venga som athi bokani heti lai hian HNVT Department Joint Director Dr. Lalmakthanga chuan ASF sileng mek chungchanga Vawk talak lu le thon chhuah a khwa khirna kalpui mek ani thule malak thar te chiam ngai na om ri lo ti soin silen na kem khat bial chung uluk taka vil turati ni ma se Mizoram-ah chuan local le village council an oma wangin infected area an puang ta jok ni na soya ASF sileng chuan tlem chuan je om lama panshetem o an ti soin HNVT Department Joint Director chuan tuna hian a zia om lo she turin silen na area pon lama chan hriat lo Vawk thi serum sample somli paruk le tissue sample som pariat an lak te chu Guwahati Northeast Regional Disease Diagnostic Laboratory NERDDL lama nimin pia khan an thon to ti asoya test result hi kar le a hriat thei ani anga chutatang chuan ASF sileng hi area azaw sotem ti te a hriat thei chawang atibok Serchhip le ke tum inkar Bawngchawm ram le a chhehvel chu Nimin-a khan a kang le a Vawiin khan mi tlawmngai ten kang thelhna hi an thawk ani Serchhip Chimveng Village Council Shuai tu Tunhnaia Changa Tukin Danin Serchhip le ke tum inkar Bawngchawm ram chuan hnuai chu Nimin chhun lai vel atang khan a kang ti an hria a Nimin ve khan mi tlawmngai te thawk chuak ngalin kang me thelhna hi tho ani a ni zan rei tak thleng khan kang me hi thelin kang me hian atuam zau dewa wangin a vain an thel mit theilova Tukin da ruk rik ma chang khan mi tlawmngai ten kang me thelhna hi thawk chhun zom le in tuk chuan ei khamlama mi tlawmngai tam jok ten an thel le a an thel mit to ni a an hriat lamte aron althar le zela wangin voin chahnu lam thleng khan kang me thelhna hi tho chhun zom ani voina kang thelhna hian Serchhip Chimveng Village Council huam chunga mi te ba ka Serchhip sub headquarters YM Shuai tu te po an thok chhuak ani Tukin darnga vel khan Serchhip le Thenzawl inkar-ah Wagon R Car pakhat chu chesualin vanneihthlak takin machine nun na chan an omlo Thudon danin he motor MZ028808 hi tilal ruat puya kum somli pahne lunglei chan mariami khalni in Tukin khan lunglei atangron kalin muifang tlanga kaltumani a Serchhip pa athian tetlo tuma haron kalna konga Serchhip thlenma zete drama chesualin kongthlanga atlan liama kongthlanga meter somli vel alumani he motora hian a khaltu chia hi chuangin hliam te na watuara Serchhip damdo in panpui ngalani helh thei chet swalna hmun hi karkalta maya bolero pakhat chet swala wanga mi pakhatin nunna halo chan to na hmun tho kha ani Nimin-a Serchhip District-a Sample and fi atangin COVID-19 shikai hmu chhuwa an ombel lova Serchhip District-a shikai hmu chhuwa chu za somkwa pakwa an tling to Nimin khan Serchhip District-a Tunhnaia Laboratory-a sample panga en fi anin rapid antigen test mangin sample za panga en fi ani boka heng sample en fi atang hian COVID-19 shikai hmu chhuwa thar an om lovani tundin hmunah Serchhip District-a shikai hmu chhuwa to zong chu mi za somkwa pakwa an tling to a heng zinga mi za somriat pakhat te chu enkol dam ni to in tuna hian shikai enkol lai mi som pasari an lo oma shikai zinga nunna chan mi pakhat a om to bokani Serchhip District-a shikai hmu chhuwa enkol lai mi som pasari zinga mi som pali te hi nursing school CCC a enkol an ni a mi pahnih te chu ZMC a enkol ni in home isolation mi pakhat a om mek bok Nimin-thleng khan Mizoram-ah mi nuai khat sing ruk sang hni zali somruk pathum te hne na COVID-19 vaccine dose khat na pe kan ni to a anjinga mi singli zanga som pahnih te chu dose ni na pe kan ni to bok
Health Department ho tu soidanin gumin January som paruka Mizoram COVID-19 vaccine Covishield pek chan ani Tunhnaia district sang a vaccine pek na hi kalpui mek zel ani a Nimin-a khan Mizoram mi noi khat sing ruk sang ni zali somruk pathum te chu shidan na dos khat na pek ni to in anjing mi sing li zanga som pahni te chu dos ni na pek an ni to boka shidan na dos khat na pek zinga za zera som ni pali point pakwa pathum te chu dos ni na pek an ni to ani Mizoram-ah hian healthcare workers mi sing khat sang thum zani som thum panga te chu vaccine dose khat na pek ni to in anjing mi sing khat zakwa somli pasari te chu dose ni na pek an ni to a frontline workers mi sing ni sangli zaruk somnga pasari te chu dose khat na pek ni to in anjing mi sing khat sanga zaruk pakwa te chu dose ni na pek an ni to boka kumsomli panga atanga kumsomruk inkar mi sing riat sangli zaruk somruk panga te chu dose khat na pek ni to in anjing mi sang khat zani somsari paruk te chu dose ni na pek an ni to boka kumsomruk chung lammi singthum sang kwa zakwa paruk te chu dos khat na pek ni to bokin anjing mi sing khat sang ne zaruk somria te chu dos ni na pek an ni to bok heti lai hian Serchhip District-a po shidan na pek na hi kalpui chunzom mek zel alani a Serchhip District-a hian healthcare workers mi zasari som pasari te chu shidan na dos khat na pek ni to in anjing mi zasari pakwa te chu dos ni na pek an ni to boka frontline workers mi sang ni zathum somnga pani te chu dos khat na pek ni to in anjing mi sang khat zanga somnga te chu dos ni na pek an ni to a kumsomli panga atanga kumsomruk inkar mi sang thum zakwa somli pasari te chu dos khat na pek ni to in mi somriat pasari te chu dos ni na pek an ni to boka kumsomruk chung lam mi sang thum zathum somthum pathum te hne na dos khat na pek ni to in anjing mi sang khat zani somli paria te chu dos ni na pek an ni to bokani Vawiin April somni pali sang hi somni pakhat hi National Panchayati Raj Day ani a Mizoram-ah Village Council pali te chuan National Panchayat Award an dong ani National Panchayati Raj Day hi ruwa man namasa chuan Delhi a man tura ruwa man Nimin-a Serchhip Vangkhua cholni in video conference kalplanga man ani ta zoka Mizoram-ah po local administration department malak na in he hun man na hiam telni in Prime Minister Narendra Modi chuan thua soiba ka National Panchayat Award dong tu Panchayat Village Council te hne na loman asema Mizoram-ah Village Council pali te chuan loman hidongin Prime Minister hian adong tu tur Village Council te bank account chewa Public Financial Management System PFM kalplangin adalut ngala Mizoram-ah Award dong tu te hne na hian LAD Secretary vanneihthlak saka chuan lompuina certificate ahlan bokani Mizoram-ah National Panchayat Award hi Thenzawl District-a Mawbuang Village Council chuan Dindayal Upadhyay Panchayat Shashak Tikaran Puraskar DDUPSP Tunhnaia Sanitation Theme atanga dongin chengnuai nga le certificate ruwa man ani a Lunglei District-a Bawngchawm North Village Council chuan Nanaji Deshmukh Rashtriya Gaurav Gram Sabha Puraskar NDRGGSP dongin khotlang masona na thawkonga Gram Sabha Vantlang ro rel in khom hmangchangkai loman ni in chengnuai som le certificate ruwa man ani a Serchhip District-a Serchhip Village Council chuan Gram Panchayat Development Plan Award GPDPA dongin khomhaso na tura ruwa man siam tha le thok tha choi moina ni in chengnuai nga le certificate akeng tela Thenzawl District-a changbok hian Soleng Village Council chuan Child Friendly Gram Panchayat Award CFGPA dongin naupang hrisel na le mason na konga thok tha choi moina ani a chengnuai nga le certificate ruwa man ani bok Mizoram Milk Producers Cooperative Union Malko chuan COVID-19 shipui leng Vawiin an Bawngchawm siam chuan shal tlema kumsang ni som pakhat khan Bawngchawm liters nuai som pasari sing ni zasari somruk pathum lakhomin liters nuai som pali sing riat sang riat somruk pakhat an shal Malko ho tu te soidanin COVID-19 shipui len ma sang ni som pariat som pakot chunga society atanga Bawngchawm te an la khom chu liters nuai som ni pali sing khat sang riat jan hi somruk pariat atlinga hei hi kumha sa sang ni som pasari som pariat chunga an la khom liters nuai som ni pakhat sing ni zariat somli pasari ain liters nuai ni sing kwa sang sari zali som ni zetin atam zoka kumsang ni som pariat som pakot chungin Bawngchawm te liters nuai som ni sang riat som thum an shala hei hi kumsang ni som pariat som pakwa a Bawngchawm te shal liters nuai som pariat sang kwa zali panga ain liters nuai khat sing kwa sang riat zaruk som ni pali in atam jok bokani sarkar kumliam ta sang ni som ni pakhata ero COVID-19 chipui lenga Vawiin Bawngchawm te la khom le shal chhuwa zat atla hniama
humliam ta sangni somni pakhatin shilen ma sangni som pariat som pakwa a bong ni te shal chwa zat a phak lo na chu leaders nuai nga sin khat sang kwa zakwa somruk pakwa atlinga malko report sangni som pariat som pakwa a tarlan ani danin malko nuai affiliated society somthum pathum an ommeka chung society a chuan member zasari somli pahni an oma chung zinga mi zathum somnga paruk te chuan malko a bong hute an chunga malko nuaya member te bong vul za chu sangni zahni somni panga ani malko hian bong hute ba ka bong hute atanga siam paneer dahi lassi dahi cup rasmalai rosgulla gulab jamun le ghee te an chal thin bokani lunglei DC office staff ten hatho chak zok le langtlang taka kalpui ni theinan le district mi puite ne na tho hona thatak om chunjam zel theinan ruwa man corruption risk assessment CRA chu Nimin-a lunglei DC office a kalpui chan ani corruption risk assessment CRA bulchan na puala DC conference hall meeting ne lunglei DC kulathungan e chuan DC office chu district mi puite ne na inheng nai tak le a district a sarkar department sang na tho khai khom tu an ni avangin an na tho apoimo tak zetani ati a DC office staff te chu an mazon thewati tur omte uluk le tai mataka chok thok chunjam zel tur le mi pui ham thatna da ma sa zel tur a cha in office thlen ma konga tan la tur le chul hle a lo chuan chol la lo turin a cha a an na thona konga har san an to te in thlasung lova ho tu te hne na thlen wat thin turin a sombok corruption risk assessment CRA bulchan na hian CRA nodal officer James mi alung chuan zirtir na pe in he malak na thil tum tlang pui te a soifia corruption chu thil thleng to soina ani lain corruption risk ero chu engtik lai po a thil thleng thei ani a chu wangin corruption risk ti tlem turin risk sang ma chon thiam theinan risk om thei te na thok tu ten lo hriat lok chu a chul thu a soya corruption chu sum kai hnoi lam chau ni lovin thu nei na man swal te mi puite ta na har sat na siam sak te le na thok muang thlengin a huam ani atibok CRA kem ko tur hian lunglei DC office staff member som panga omna working group din ani a corruption risk assessment hian department le organization ten an hathona konga hlem hlet na eiruk le thunei na man swal the na lai zon chhuate kalphung thalo lai te hai chua ti dik dan kong zon te eiruk hlem hlet le thil dik loven le ti tlem te langtlang zo ka mi pui rong bol sakte mi puin organization a rin na an nga deuh thei le organization in service delivery tha zo ka apek chua thei te chu athil tumani sarkar lai pui chuan ram chhunga mere thei te hne na thlanni chhunga thlonin bu fai apele don ni kuma shilenga wanga mi puiten har sat na satak an to laya sarkar lai puin mere thei jok te hne na athlona bu fai lo sem to angin sarkar lai pui chuan kumin mei thla le jun thla khian pradhan mantri garib kalyan ana yojana PMGKY hnuai athlonin bu fai sem le dona ruam mandan chuan bu fai hi mi pakhat tan kejinga zelin athlonin sem ani dona National Food Security Act hnuai mi pui vai bel cha somre don hne na bu fai hi athlonin sem ani dona ni Prime Minister Narendra Modi chuan ramin shilenga wanga har satna to mek la hian mire theiten an tak samamo khop chu than mo chu thil poimo takani thu asoya hetianga sarkar lai puin mire theiten hne na thlona bu fai sem don awang hian sarkar chuan cheng vai bel sa sing hi sang ruk chuang seng don ti asoibok Nimin-a Mizoram-ah Sample and Fia sang kazakwa somkwa pahni te atangin COVID-19 shikai mi somruk pathum mu belle an ni a nimin pia lam ain shikai mu chwa hi pakhatin an Thenzawl kani Nimin-a Mizoram-ah shikai mu chwa zinga hatam berte hi ZMC laboratory sample and Fia zasari somni atanga mu chwa ni in ZMC laboratory atang hian shikai somthum pahni zet mu chwa an ni a an zinga mi somni pahni te chu shikai nen in kom hnai atanga kai chhong ni in shikai en kol lai ompui tu po pathum man tel nge a state pon atanga ron ho in lama in khung sang lai mi pariat telin midang pahni te hi film khur thila ma ni in chi ka sample and Fia te an ni thung Nimin-a District sang chunat laboratory a sample somkwa en Fia ni in shikai pahni mu an ni boka lunglei district a shikai mu chwa ni in 2nd Battalion MAP luangmual lunglei mi te an ni Nimin-a rapid antigen test mangin Mizoram-ah sample sang khatza somriat pahni en Fia ani boka shikai mi somni pakwa mu chwa an ni a Aizawl district a shikai somni mu chwa ni in Longtlai district a shikai pasari mu an ni a Champhai district a shikai mi pahni mu an ni bok Vawiin Mizoram-ah shikai mi som te chu en koldam an ni vele boka heti hian Vawiin tlai dar nga thlen khan Mizoram-ah shikai mu chwa chu sanga zahni somriat pathum tlin to in heng shikai mu chu atang hian mi sangli zaruk somthum pasar
pasari te chu enkol dam an ni to a hei hi shikai hmu chhuat to atanga chhutin zazel somriat pasari ani a shikai enkol lai mi zaruk somthum pali la omin shikai zinga nu na chan mi som pahnih an om to bokani khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chhuat thei chu ani